Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barodaroni qandim, javonoi muhtaram, navasoi qandi bobo. Imruz ruzi militsiyai tojikro ba hamai hamvatano, ba hamai g'aribo, ba hamai модаро ки дар бадан либоси милитсия доранд, либоси ҳарбӣ доранд, ба шумо модаро, ба бародарое ки ҳам умуман хулоса карда гӯем либоси ҳарбӣ доранд, хизматчиёни давлатӣ ҳастанд ки либоси ҳарбӣ доранд, либоси милисагӣ доранд. ин рӯзро ба шумо табрику таҳният мегӯям ва аз худои таоло, аз худои бузург хоҳони он ҳастам ки ба шумо он модарону он хоҳарону он бародароне ки дар бораи ҳифзи ҳуқуқи мардум, дар бораи ҳифзи ватан, дар бораи оромию тинҷии ватан шабу рӯз меҳнат мекунед, заҳмат мекашед. рӯзи милисияро ба шумо табрику муборакбод мегӯям. зиндаву сарбаланд бошед. бародарони гироми қадр, имрӯз ман як наворе кардани ҳастам оиди қуръони азимушаън ки навори пешинада ман қуръонро ба даст гирифтам. камтарак гуфтам ки аз рӯи қуръон бояд гап занем. баъзе бародарон эрод гирифтанд ки бобо қуръонда даст назан, қуръонда даст назан, ту бобо наметарси ай худо қуръонда даст мезанӣ? ой бародари номуҳтарам, ту агар ақлу фаросату тамиз дошта бошӣ чӣ гуфтаистӣ? қуръонро барои чӣ даст назанам? медони қуръон чи ай худош? қуръон каломи аллоҳ ай. қуръонро бояд ҳар рӯз мо даст задан рӯсубеста бояд букушоем, хел букушоем, як назар кунем, як ҳарфе, як калима, як ҷумлае мисол бихонем. худаш ибодат ай. хай бо муллоҳои домлаҳои ширинсухан мегӯянд назар кардан ба хонаи худо ибодат ай, назар кардан ба калими аллоҳ ибодат ай. бо хато накунам, амри маъруф мекунам. назар кардан ба рӯи падару модар ибодат ай. бобо қуръонда даст назан, қуръонро вай накун. қуръон қати ма кай қуръон қати қасам хӯрд. умуман ма қасам намехӯрам. чӣ дар бори қасам хӯрдан охи? одаме ки бисёр қасам мехӯрад вай мегӯяд аслан бовараш накун, аслан бовараш накун. намедонам ки имоми аъзам боша раҳматуллоҳи алайҳи ё ки дигар кас боша дар тӯли ҳаёташ як бор қасам хӯрдагӣ нестай. бахшиш ака домлои муҳтарам, ма медонам яке хато карда бошам, бахшиш дар тӯли ҳаёташ як бор қасам хӯрдагӣ нестай. чӣ қасам мехӯрӣ? қасам хӯрдан дар кор нест. ва чӣ гуфтанӣ ҳастам ки дар бораи қуръони азимушаън гап занам ки шумо фақат агар ира бигӯем ҳурмат кунем, эҳтиром кунем, ира ҳар рӯз кушода хондан дар кор. қуръони азимушаън ба тоҷикистон айгиҷо омадагӣ ай. бисёртар ҳоҷиёи меҳрубони мо мераванд. шоҳи арабистони саудӣ яктаи қуръон ҳоҷиёро табрик вай мекунад, тӯҳфа мекунад. бародарони қандим, ман хурсандӣ ман ай чи ай хурсандӣ ман аслан саводи зеру забар хондан наметавонам. кам ҳарфҳоро медонам, хондан наметавонам. қуръони хел суроро камтар медонам, ира хондан наметавонам. вақте ки шоҳи арабистони саудӣ тақдим мекунад ба тоҷикистони азиз, фаҳмидӣ? тоҷикистони азиз тақдим мекунад, тоҷикҳо бисёр чанд миллион ман хел ҷувонмардо ҳастанд ки ранги маворид саводи қуръонӣ надоранд, наметавонанд арабиро хондан. арабиро хондан наметавонанд. баъд медонед чӣ гап шидагия шумо медонед калатонда кор мефармед шумо чӣ гап шидагия. вақте ки шоҳи арабистони саудӣ равон мекунад, мисоли хел қиссаҳо мешавад, равон мекунад ба шоҳи тоҷикистон, ба подшоҳи тоҷикистон равон мекунад. шумо бифаҳмед гапа гапи тоҷикӣ, лаъни ширини тоҷикӣ қади рӯзи фардо, рӯзи қиёмат ман шумо даъво мекунам. ба шоҳи тоҷикистон равон мекунад. шоҳи тоҷикистон мегирад, қуръон медонад ки аксарияти халқаш арабиро намедонанд. ба шоҳи тоҷикистон равон мекунад. шоҳи тоҷикистон мегирад, қуръон медонад ки аксарияти халқаш арабиро намедонанд. ба шоҳи тоҷикистон равон мекунад. шоҳи тоҷикистон мегирад, қуръон медонад ки аксарияти халқаш арабиро намедонанд.
عربی رو نمیدونن، باید چیکار کنن؟ پگه فردا روز قیامت میگه من جواب میتونم با این خلقم، با این قومم. فرمان میتید شاه تاجیکستان که قرآن را با زبان تاجیکی، لحن شیرین مادری تاجیکی ترجمه کنین، به سعی قوم من برسونین، تحفه کنین. برادران قندم شما نمیفهمین، شما زندگی را نمیفهمین. شاه تاجیکستان قرآن از زبان عربی به زبان تاجیکی، لحن شیرین تاجیکی خطی ترجمه میکنه، به سعی بینندگان، به سعی عموما قومش روان میکنه. نخونه شما میگیرین میپیچونین، بالای شفنرده میمونه، میگیرین درون سیفتون ده میمونه، میگیرین بالای میزی کاریتون ده میمونه. قسم عموما من نمیخورم، قسم نمیخورم. برای اکثریت کارگرای دولتی را بین، کارگرای حکومتی را بین، کارگرای که کابینه دارن کو سرکردگی، ای مثال رئیسای جماعت، رئیسای حکومت، مثال رئیسای هم کارخانه ها و دپوتات ها و همین چیزا، من باوری کامل دارم که بالای میز کاریشون ده قرآن عظیم الشان استفادگی این را من گمانی نگ میکنم. وقتی که خداوند وی را اینقدر عزت و اینقدر مرحمت داد، اینقدر کابینه داد، کلام الله نسته و هسته، با روز میشود که همین خدمتچیان دولتی همش با طهارت ما باور میکنم، برای که میخزن ای دندانشویی، ای کسمتیکا کردن، ای خازن و خامرد باشه، با طهارت وارد کابینه چون میشوند. اگر گپی ما دروغ باشه اینا شما کمیتر بنویسید، اکثریتش میرود ممکن تو کارگراش اومدن یک قرآن بگیره، هوی کند، یکم جمله بخونه، یک بوسه کند که خداوند مرا به این چی رسون. فردا روز قیامت شاه تاجیکستان عزیزی من از شما پیش خدای تعالی ده سر بلندانه گم میزنه که من قومم ده ترجمه کردم دادم، قوم خودش نخونه. ای بید من نمیدونم شما رو چی گپ زنم. قرآن پای به طهارت فقط گرفتن در کار. فهمیدی؟ اگر جلدی چرمی داشته باشه، مثال محکم باشه و باشه، با فتوا میرن که به چی هم هست، به طهارت هم. قرآن چاکای چرمی هست، دکیساشون میگردن، مثال به طهارت هم میگردن، طهارت میکنن. اصلا به طهارت زن میشه و مرد باید بخشید به سخنهای ویچی، مرد باید پای به طهارت بگرده. شما هر روز میتوانین که قرآن بگیرین، سری علف دروی میرین، لبی حوضاتون میرین، لبی پاولونیاتون میرین، پادامونی میرین، گیجا میرین نمیرین، یک پای به طهارت گرفته بخونین. این نمیگه بر بجاش که پگا شاه تاجیکستان دعوا میکنه بالای شما، قرآن عظیم الشان بالای شما دعوا میکنه. افسوس وقتی من با آخر رسید، زنده و سربلند باشه. برای چلیکاکا گفتم، من طرفداری برادر دیبک چلیکا گفت کو در چی کار استفاده بر گفتم با برادر فخردین قطعالی ما نوار میکنم شیره و شربت رو برادر قندی من های با کم تر که برادر قندی من های. فخردین هم گفت که چلیکا شما تاجیک چو بخیل هستین، شما تاجیکا چی هستین، کمیتری خوب بنویسین. اصلا حقارت و دشنام و آدمی که عاجزه توده هیچی نمیر گپ زده نمیتونه، فقط با حقارت و با دشنام با کامنتارهای قبیح دلش خالی میکنه. آدمی ضعیف، آدمی بی ایمان. زبان باید شکر بریزد، زهر نریزد. که برادران قندم کامنتارها رو من میخونم، کدامی که کامنتار خوب مینویسه خوش به حالش، با دلکم هزار رحمت، کدامی کامنتاری بد و دشنام و حقارت ها میکند، به خداوند میسپاره. زنده و سربلند و آبرومند باشه.